Eh, wawlemu, mseri ameke, na mamu kokomio, o so njaso wawlem vreno. Na ni gala no ento twesenyo. Oti amese. Na ko bi ma baule. We yeah. Oh, yeah. Oh, wawlem vremonia. Ati mindeke. Sebe we oploni na seka kwa mi. Ya, wakinga mo waju efwe na seka kwa klom lom. Ati bauleke na paki waju na seka kwa klom. Sebe we oploni na seka kwa mi. Wawe bale wa paki nga waju na seka kwa klom de. Avisa koma kloni, asu umo waule mulele. Le PCO kwa si Olivier. Wawe klonga mo esu kosui. Akwelie ebabo sese lige. Ayi double no packing a mon be sous dire gbagba kone ko ti de. Ayi tu klong a mon be fe kona keke klofwen. Loya esu kona e wen ko ti packing yo. Sebe we o kloni na se ka kwaje o. Sebe we oploni na seka kwa mi. Beble misiye baba garba isa. Yabye kama beble nene ngama dili kloni. Be wa packing a juwe be klokwa be bo jasu. Misi yaki, obo mamwe nga be balen. Sebe du klolo sobe nou na be di paki. Be nga be bali klomui, yaki swan be go ble. Beble misiye baba kona eve. Monsieur PDG poussou koke kama ma pleye. Iwa sa muka kwe paki nga mo eba. E nasra kuwa tren a ulo. Nikanga be kangwale, le kwa kwe kangwale. Baba anji eve. O ase na kwe klonga e usuwai. O subye mo esanu. Odun manu chama wawlemu ye baya he. Sebe we bakloni, yaki bajeke. Sebe we oploni na seka kwa mi. Ople yo. Baba mosanto tebo na vati kusuma motra isiani. Iwa e baklonke. Beble misirie, baba kwanye. Mai, iwa e baklowa. Morope lonjava mako, moshimo. Baba komise masiye. Eni masi kusumo ya kando payamiu. Iwa e baklowa. Le PDG Alain Kwakouti, président Bédier, Yengambo Flolin. Iwa e baklowa. Président Yandu Roger. Iwa e baklowa. C'est pas qui joue et comproni. Na seka kwa jeke. Sebe we oploni na seka kwa mi. Yamso Flolin. Monsieur Landry, le PDG de l'entreprise LKC Yengambo Flolin. Baba Nyandriye Niao. Baba Landriye. Pakinga waju sike kwakwe ya klo. Mon frère Kwasi Donald l'enfant Congo. Azoko iyo watuma eko nseka fwe pakile nga mwe bali ebonu ekejo kejo bonu kanse kami wa kejo bonu ka fwe pakinga mo eba sasa ble kejo bonu ka Uye yo kejo bale yo akejo bonu ka pakinga eba sasa ble kejo bonu ka kama bali klowa sasa ble kejo bonu ka obina za keje mano eso boba un pakifeo olia bali klowa sasa ble kejo bonu ka Baba be flambo mi kenga wa benzi mwae Kenga monsi miableye Monseke keje ponuka talwa nga bele pondremu Yeni mesi ablenyo Kenga si able mwe seke baba keje ponuka Kenga si ablenyo mama seke keje ponuka Tabe kejo ponu seke mae keje nuka yo keje bale Yeni ngo inyai Olia la pondreme seke tala nga bele pondreme Blaba keje be bonu Koku wapa kolan plake fason avasi nyinu Yigale mingirule Zoko Sakuruba Zoko Le président des Tigé Baoulé Côte d'Ivoire Mano Ogu Koloko Egu Eyo Mizi